අතේ තිබ්බ අවසාන රුපියල් 1000 දීලා ගත්ත වතුර බෝතලේ. ඒක බල්ලෙට් එකේ උරක් දෙන්නේ. brother malah tuh dia kan mana thank you ah macam betul aduh thank you ah lagi mana ni arah kelu berat ke naik mandi alu ni dia Ming. emang ya alu Em. Mày còn cái tên Mỹ kìa. Argil. ini yang dan ni Cuma dia siapa dia siapa ah Nè bro dia siapa kang Âu Linh nè bro nè là mày bảo lâu vậy nhưng mà nhá Nè mà ship Âu Linh nè nào mà rồi nhìn nè mày mà đàn đi mưa nè hả nè supi nhá Dia music dia akan nawa. Dia lagi dia akan ni ba. Mày siapa kau yang ngandai mal dia. Mà đâu hôn nè bro hôn nè. Nè, wah, kamu sih, nah aku. Dia mah, dia siapa? Mẹ. Ai bang ni kopi ada picture ni ada. Mana jangan asal uas pain ni. Barbang ni, apa yang gili di sini di? Kya? Ai bang orang kotu gani ka accer udi dan gan. Mana thulu 5 lakh koi ni. Kan ni? Bukan. Mana orang na? Belek gan kali ni. Bahasa kita baik cool, nak tahu tahu lah na. Bahasa kita orang ko. Tada. Para. Bro. Bisa. Daga. Para. Ni macam siapa kata rakaman ni, ali picture kaya beran logi. Kaya na bro. Ni mama hari dan. Peace. Lalu ngina ni. Ambo. Kaya ni una mention කරත් තමයි. හරි එහෙනම් අපි මේ වැඩේ කරේ කාවත් තොර කරන්න කාවත් පහත දාන්නවත් නෙමෙයි. ලංකාවේ රෙව් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ටොප්ම ලෙවල් එකේ හයිප් එකේ තියෙන වෙලාවේ අපි කරන්න ඕන අපේ ඩිසිප්ලින් එක හදාගෙන මේක තවත් ලස්සන කරන එක. එහෙනම් ඉතින් දිනුත් අයියේ ඔන්න මේ සතිය අපිත් එනවා ඩ්‍රීම්ස් ලස්සන වැඩි ගම්මු. එහෙනම් ජය වේවා.